Lizu, više, što pročišćaš, imate li to negdje, ste vidjeli gdje, odakle vam to olako. Samo vi meni kažete koliko je košta. Ne olako obećana brzina. Molim vas, to košta onoliko koliko je košta uređaj sa mostom i popratnim sadržajima. Čuli nešto mi svim ostali. Mirka Jozić ovdje sjedi, nakon ovog sastanka, obratite se njoj, dobit ćete u bebu zarez koliko možda. Znači, ponovit ću, koliko je košta uređaj, koliko je košta most, koliko je koštala čulinečka i svi popratni sadržaj. Ako znate nešto drugo dopustite, ali vidite koliko ste vi nepredstavljeni. To je strašno. To je strašno, ali to je pitanje odvoja. To je pitanje odvoja, na to ne mogu utjecati. Ali, vi ne možete stati. Ja sam malo psihologije studirao, ovo je nešto reći. Vi se ne možete strpiti koliko iz vas iskri toplina prema Bandiću. Ne možete, ne, čak ste iza crveni. To je jedna pozitivna vibracija koja se događa između mene i vas. Ja je osjećam. To je osjećam. Ali molim vas, ako nešto znate drugo odnosno na ovo što se ja rekao, onda vi znate koje su to adrese da provjerite. Ali nemojte, da se ipak izvrpava, ne odgovoj benzin. Da je nešto koštalo više. Ništa nije koštalo više nego onoliko koliko je trebalo koštati da se napravi uređaj, most, svi infrastrukturni projekti, ceste i sve ostalo. I za to su dobili od povjerenstva u gradskoj upravi i gradska služba. I ako vi nešto znate, a EBRD je to financirao i kontrolira. Ako vi nešto znate što ja ne znam, onda molim vas, znate vi gdje koja je vaša zadaća provjeti. Ali nemojte to tako, ti Boga odavde govoriti. Vi kod da ste mladeži SDP-a. Tako oni diskutiraju. Nisam siguran da niste. Ali tako oni diskutiraju. I znate kad će doći na vlast oni u gradu? Zajedno s vama. Kad ja uprem. On nije meni do vlasti. Ne, do odgovora. Ma ne, ja sam dao. Niste? Jesam. Koliko je koštalo? Ako ovo znate da je bilo jeftinije i znate u centu koliko je bilo jeftinije, zašto nam ne možete kazati sada koliko je druga sastavnica koštala? Koštalo je točno onoliko koliko je trebalo koštati. Ali ne mogu ja cifre iz glave, pa nisam... Ovo ste mogli? Jer ste se mogli pohvaliti? Znam, zato što je bilo manji projekt kojega smo naslijedili od gospođe Dropulić, skratili rokove i cijenu. A ovdje se nadoštukavalo ne samo pročišćač, nego i Domovinski most, i Čulinečka cesta, i infrastrukturni GOP, zatvaranje kanala i tako dalje. I za sve postoje troškovnici, pravilnici, drugi sustav financiranja i kontrola IBRD-a. I sada, vaša drskost ide dotle da na moje argumentirane odgovore vi dalje tvrdite svoje. Ali to je vaše pravo, ali moje je pravo da vam odgovorim. I pozivam vas javno, ukoliko znate nešto što ja ne znam, jer ako vi znate da je to koštalo više nego što je trebalo koštati, pa mi treba biti ovom govornicu. Nemojte to raditi. To nije korektno prema gradonačelniku, to nije korektno prema ovim ljudima koji sa mnom rade. Imate institucije, prijavite. Ja sam čito vaših članaka na tu temu i vi ovdje ponovo aktualizirao. I bez ikakve odgovornosti. Nažalost je to tako. Ja sam svjedok toga. Ali to ne znači da Mirka Jozić vam neće reći u cifru. Po pojedinom objektu koliko je košta. Ne, jer 340 milijuna eura ili 350. Ne znam. Po pojedinom segmentu ima ured za gospodarstvo koji je sve vodio. Koji je vodio sva povjerenstva. Pa to se radi u najvećem ekološkom projektu u Hrvatskoj. Nisam ja to gradio i radio. Nego tvrtke Hrvatske financirano od IBRD-a i kontrolira od međunarodnih institucija. Po principu koncesije. I još ste nešto rekli da je skupio. Ne, još ste nešto pored puštača, još ste nešto dobro. Ne, možemo li po istom modelu očekivati poskupljenje odvoza otpada? Jer treba platiti tu spalionicu, naravno. Mislim da sadašnje davanja neće biti dovoljna da bi se to isplatilo. Dobro. Koji model? Dakle, hoće li ići, da li predlažete vi da ide recimo u koncesiju, da neko dobije i da onda se na taj način sluša? Jeste mene slušali? Više puta. I sa svitove. Jeste spavali dobro? Odlično. Jeste vi čuli kad sam pitao moju zamjenicu gradonačelnika, doktoricu Švaljevu? Jeste čuli tu rečenicu? EU fondovi. Jeste čuli, niste?
To nije dovoljno. Ne možete dobiti Ne, sad novac. vi to mislite da nije dovoljno. Za kolege je dovoljno, za vas nije. Vi ste Junge SDP, Junge. Junge. A vi ste Alte. Ne, to je vama pravo, a to vi demonstrirate. To vi demonstrirate. Čak ste i Magdu Damovsku povrijedili koliko ste se borili za riječ. Ali ja nisam dozvolio. Izvolite dati. Hvala lijepo. Za jedan još ima pitanje.